pevçûnên giran diqewim li enya başûrê Kobanê. Koçekdarên İslamî hewl didin ta ku hêzên Burkanê Furat pêş nekevin. Piştî ku wê hêzê gundê Sınع li ser mefreq Sirrîn kire bin kontrola xwe û ziyaneke mezin gihande çekdarên İslamî li wê deverê. Piştî gundê Geydedê û tevahî Cedê paqij kir ji mayînan. عمليات مشتركة لغرفة عمليات بركان الفرات بأيام قليلة. برکان الفرات د اپریسیون خود داوی دا قرقوزک گنده بیرحسو گنده گیگ دده ریزگار کرن و آنا جی ام لگنده گیگ ددن یه لنیزی چاتریا سرینه. ده انجام اپراسیونا لوا گندان جبل خانه ریخستنا دولتا اسلامی هاتن رو خواندن و هجمارک جوان هات کشتن و به کنترل کرنا وا گندان انیه شر بون گنده تینه گاور خراب دیکان و قرات جبلی سوامع سرین گنده سپت هێزن کوردی جێڤەکشیان پشتی کۆنتڕۆلکردنا وی گوندی. قرغوزاق لقد أكثر من 11 قتيل. الشر وبابشينين داويدا مزيانك مزين جهان داعش لقرقوزات نهج وان كشتن وجبل خاننا بدسمة كتن. المفرق السرين يجي نه كشتي وان شيبون والمجبل يجي شار كشتي وشار بكسي وسير رشاشة وان بدسمة كتن. اي ما يجي رفيان وبري مجي نهال الصوامع السرينة إلى سر أوتوسترادة. لآلية دن هزن پێشمەرگە گوندên li باکووری bajarokê Sirîn bi mûşekan tۆbaran kirin. ئێمە وەکو هێزەکانی پشتیوانی پێشمەرگە هاتینە ئێرە کۆبانێ ئێستا مەلێرە ئامادەین بۆ هاوکاریکردن لەگەڵ ئێپەگا هەر کاتێک کە ئەوان پێویستیان بە ئێمە هەبی ئێمە لە ئامادە باشین بۆ ئەوەی شەڕی داعش بکەین. پێش ئێمەش وەز بە 1 و 2 3 و 4 لە شەڕدا بوونە کۆبانەیان لەگەر ئێپەگا ئازاد کردیە. ئێستاش دەوروبەری کۆبانێ لە ڕۆژئاوا هەتا سەر ڕووباری فرات ئازاد کرایە. ji ber ku rêxistina îslamî roj bi roj şinda diçe ew siyaseteke nûh bikartîne çandina mayînan ji bo ku bibe asteng li pêş serkeftinên hêzên Burkanê Furat. شهر نام بیشتر شهر ما بو چند روز نسکینیه جبر کو دشمن همبری ما شهر ناکه ام بیشتر گون من قطور ما ده بس تنی همبری ما شهر ناکه بعد تنی پیشیا ما ماین چاندنه لگوری جدره کی جهازین یکینه ین پاراستنا گل و اپراسیونا کنترل کرنا باجاروک سرین دهندری هفته و ددمج مراندا و دست پی بکه. هێزن Burkanê Furat roj bi roj li pêş dikevin. Armanca wanî pêşe rojê sawama Sirrîn û bajarokê Sirrîn piştî ku hêzên Burkanê Furat ragihandin ew bû herêmeke leşgerî. Welat Bekir, Orient News ji enya pêş li başûrê bajarê Kobanê.